Sad skinuti ovdje, ući u kadu, malo se izbanjati i nastavljamo onda. A ovdje ima divlji svinja. Ovo su sve uzrovale one. Fantastičan vidikovac. Wow. Brdovita Bosna i Hercegovina. Fantastična zemlja. Vidite kako je napravljena usput. Ispod puta je napravila i ovdje je balkon i ovo je štalica. Vidite, ova je ogromna kuća, baš lijepa. Streha, one letvice i ono. Ljudi, kakav fantastičan pogled. Evo, ovo smo malo iznad Novog Sela. Eto, par stotina metara. Ako neko zna, nek napiše koja je ovo gljiva. Kakav fantastičan pogled. Ljudi, ovo je nevjerovatno. Gledajte vi. Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Ako niste, zapratite kanal, ako vam se svidi današnja avantura, ostavite lajkić. Idemo danas na jednu zanimljivost oko Donjeg Vakufa. Evo nas trenutno u gradu Donji Vakuf. Prelazimo most preko rijeke Vrbas. Evo ovdje je ovo pošta u Donjem Vakufu. Sad ćemo proći samo kroz centar grada. Nećemo se zadržavati jer mi imamo druge aktivnosti, zanimljivosti. Ta-na-na. Krenut ćemo prema Jajcu, ovom magistralnom cestom M5. Živo u Donjem Vakufu, 12:20. Ovdje kafa je u 12 popularna. Dan može da čeka. Evo nas, centar Donjeg Vakufa. Da. Svijet iznenađujući. Evo ovdje fontana u Donjem Vakufu. Ovdje ako se napijete vode, vratite se u Vakuf ponovo. Mi nastavljamo dalje kroz Vakuf. I da vas više ne držim u neizvjesnosti, idemo u obližnja sela Donjeg Vakufa. Da, dobro ste čuli. Gledao sam malo po mapi šta snimiti u Donjem Vakufu i ugledam ima Novo Selo. I onda iz Novog Sela se može u Rastićevo. To je, ima visine, 850-900 metara nadmorske visine. Taman za današnju avanturu. 10. mjesec je, jesen nam je počela, tako da ugodno je voziti, nije nešto teško. Iz parine nema još ni vrućine, samo malo je nezgodno što je i vruće i hladno, pa ne zna čovjek kako da se obuče. Obukao sam se slojevito. Sad koliko će pomoć će da vidimo. Sad kad krenem ja uzbrdo penjat se, kad se razradi, kad se otvore sve pore. I ovdje je baš prometno. I ovdje jedno odmaralište malo, nama ne treba, ali evo da vam snimim rijeku Vrbas. Evo ga, magistralna cesta, ovamo je Donji Vakuf, odavdje smo došli. Evo uz cestu jedno odmaralište i vidite ovamo rijeka Vrbas. Da. I ovamo ide stara pruga Donji Vakuf Jajce. Taj video imate na mom kanalu. Baš je fantastično.
mi nastavljamo dalje. Ovamo nije daleko još i onda skrećemo prema tom selu koje se zove Novo Selo, da vidimo jel ima stanovnika i šta će biti, kakva će avantura danas nas dočekati. Nema auta, super, idemo dalje. Za iste pare, čim se iđemo sa ove ceste, ide nam uspon, nema labavo danas, ali bit će nagrada spust ako sve uspijemo odraditi kako treba. Bihać 182 km, Banja Luka 102, Jajce 33 km. I približavamo se, evo ovdje ovih 20 metara, skrećemo i ovdje desno idemo danas sela Donjeg Vakufa i brda, planine, da vidimo šta će nas. Nisam nikada ovdje vozio, pa da vidimo. Evo ovdje idemo desno, to je to. Spuštamo brzinu na minimalnu da možemo i idemo. Ulazimo u naše područje šume i makadama, tako da osjećamo se kao kod kuće. Da. Izgleda bit će uspon lijep, tako da ovdje će biti skidanje odjeće. A nema, evo 50 metara sam odmako, već počinjem kuhat. Je za jesen fino podmakla, ali još se lišće drži. Još nije bilo tih mrazova da ovo lišće opadne skroz. Ali evo, dobro je u šumi, već polako opada. Evo vidite, ovamo kamenje, stijene. Još smo uz magistralnu cestu, samo eto što se penjemo. Ona je odmah ovdje ispod. Što zapi, nezgodno. Svašta, iznenadi mene. Ovo je jedna od najprometnijih cesta u Bosni i Hercegovini. Ako prolazite kroz Bosnu i Hercegovinu, ovdje vam je proći najprije. Evo dolazimo do prve krivine. Akcija već ovdje pravac, ali vidim još uspon. Nisam vozio neko vrijeme, tako da fali kondicije, osjeti se. To je ovo ovdje saobraćaja, auta idu, penju se, silaze. Nisam malo zašao ovaj put, odmah, ovo je treći auto, da vidim. Ali dobro, dva silazla, ovaj se penje, evo ga, tandrće. Ovdje ćemo se skloniti, nek prođe. Ljudi, malo sam prehlađen, pa me grlo boli. No, teško gutat. Čim se lijepo popnemo, bit će dobri vidikovaca. Trebalo bi biti. Kud šta, ostaje tajna, da vidimo. Ostajemo ponovo sami nakon što je auto prošlo. Mi šuma i pokoja životinja. Na ovom prvom usponu nam dolaze dvije oštrije krivine. Kad njih prođemo, onda dolazi prvi dio kuća sela, Novo Selo. A ima u Donjem Vakufu i Staro Selo. Ono je tamo kod Torlakovca. Evo ga, prvi vidikovac. Da vidimo šta nam on kaže. Ovamo gore moramo ići. Sad trenutno je na početku uspon. Wow, kakav dobar pogled. Fantastično. Evo ovdje je magistralna cesta M5 koja povezuje Donji Vakuf i Jajce. Odavde smo došli. Da vidimo ovdje kakav je pogled. Wow. Fantastično. Eto ga, još nismo se puno ni popeli. Odmah imamo prvi vidikovac. Idemo dalje. Meni je jesen najljepša za hodanje po šumi. Ono lišće opadne i onda imate pravi pogled i dosta se vidikovaca pokaže. Imate bolji pogled u šumu, plus što je ugodno za hodanje, vožnje bicikla i sve te aktivnosti. Još
kad se pokaže onaj baš lijep period, sunce, bez vjetra, to onda bude baš ekstra. Ništa, još uvijek se penjemo klasično. Evo kad dođemo do prve ove veće krivine, kazat ću vam na mapi na šta mislim, da znate sad da li ima života i koliko ima stanovnika u ovim selima, nemam pojma. Možda da ne jedno, dvoje da živi. Ne vjerujem da ima nešto puno. Ovdje je malo voda. Evo je, ovo je prva ta krivina. Prava šumska, ona klasična. Duboka, velika. Ovo prvo selo, novo selo, nije udaljeno od grada Donjeg Vakf oko 3 km. Ono da je asfalt. Ovdje kud ja idem, to je 5 minuta vožnje. A što se osjeti, jak miris, borovine, jelovine, baš je čist zrak. Nema ovdje bukvi, interesant. Odmah dolazi ovi četinari, baš. Ja tek sad skontam kako me ovaj miris jak, opojni, zapahnu. Skontam da ovdje nije bukva. Evo ima i ovdje da je voda izaprala put i ostao samo ovaj ružni kamen koji je baš nezgodan za biciklo, kamal autom. Još smo u klasičnom šumskom putu. Ovdje ima liske dosta. Njoj se list još drži. Gledajte kako lijep jesenji dan. Pokoji oblačić, ugodnih 50 stepeni, šalim se, oko 20, 22. Tako je javilo na prognozi. Mali vjetrić, piri, nije onaj jaki. Ovdje je baš ružan put za auta. Dole hajde i nekako, pri početku. Ali ovdje auto baš teško mu. Ovaj dio blago se penjete. Sad ove sljedeće velike krivine koja je pred selo. Nema ništa zanimljivo. Trenutno mi zatvoren pogled i lijevo i desno. Evo nas na ovoj drugoj krivini. Evo da ovdje smo došli i ona ide ovako gore. Ona je pred selo. Da vidite. Evo kako okolo izgleda. Evo ovdje je stup od dalekovoda. Vidite kako je nebo fantastično. Isto da je photoshopirano. Sad nastavljamo dalje. I evo nas kod prvih kuća sela. Da. Wow. Odmah lijepo. Sređena dvorište. I ovo je malo telce. Cuko mali. Baš je fantastično. Iznenadio sam se odmah da je ovako lijepo. Prve kuće odmah dočekuju nas. Evo ovamo imaju druge. Možda su i vikendce. Ovo izgleda fantastično za vikendica. Gledajte. Pogledajte kakav pogled. Wow. Fantastično. A mi nastavljamo ovamo gore. Čuju se glasovi ljudi. Zanimljivo. Evo stari voćnjak. Ovdje široko voćnjaci. Veliki put. Da. Zanimljivo. Odmah ono ne očekujete da će ovako biti. I onda to ispadne još bolje. Ima sad ovamo put. Ima i ovamo 2 puta. Sad ja trebam vidjeti koji da koristim. Obišao bi ovo selo cijelo. Jer evo ima ljudi na početku. Možda nije skroz ni napušteno. A možda ima dijelova da jesu. Ovaj se put penje. Ovaj se put silazi. Ali ako se budemo vraćati njim, bit će onda uspon baš velik. A šta sad odabrati? Zvrc razmišljaj. Gledalci, šta bi vi odabrali? Penjat se odmah ili spuštat? Pa se možda budemo morat vratiti ovdje pa na ovaj gore. Biće oba probat. Bil vi oba odabrali? Napišite mu u komentaru. Baš da čujem vaše mišljenje.
idemo prvo ovaj dole put. I onda ćemo se morati vratiti na ovaj gornji. Jer ima sela i gore i dole, kako sam vidio na karti. Samo izgleda ovaj ovdje dio kuće su napuštene, srušene, nema života. Sad u ovom gornjem ima, ali ne znam. Evo, novo selo Donji Vakuf, opština Donji Vakuf, Bosna i Hercegovina. Ovo je staro selo koje je nažalost napušteno. Ovdje su živjeli dobri ljudi, čim ovoliko oraha dobrih ima. Hajmo da obiđemo, da vidimo. Ljudi, snimamo prvi dio novog sela Donji Vakuf. Evo, ova je kuća ovdje obnovljena. I vidite kako okolo izgleda. Evo, odavde smo gore došli. Evo oraha. Ogromni su. Ovo je davno posijano. Da, ovo je baš staro selo. Evo, možete gore vidjeti kuće koje su od slaganog kamena. Nažalost, nema života. Evo i ovdje, evo vidite, ovdje kuća bila, ovdje. Voćnjak dole stari. Evo, okolo kako izgleda. Znači, ovo je posijano prije 50 godina i više, ovi orasi. Evo, pravo domaćinstvo. Nažalost, nema više, napušteno. Evo, možda bude domaćin nekad gleda ovaj video pa vidi. Evo, ovamo isto gore. Puno kuća. Da, ovo su bila kuća i pomoćni objekti. Izgleda ovdje je baš stočarstvo razvijeno, poljoprivreda. Evo, ovo je zagrađeno, tako da nećemo ulaziti. Sad ćemo ovdje ostaviti biciklo i vratit ćemo se da snimimo. Evo, vidite kako okolo izgleda. Staro selo. Baš imaju stari voćnjak, stari kuće. Evo, vraćamo se ovamo gore. Hajde da vidite ovo ovdje. Prvo. Vidite. Baš puno ublizu objekata. Možda je ovdje više domaćina živjela. Porodica cijela. Nema, sve su zidine samo ostale. Ali evo, nije udaljeno od Donjeg Vakufa. Baš je preblizu ovo. I fantastično je. Eto, ljudi, ovo vam je bosansko-hercegovačka realnost. Ovakvih sela ima puno. Evo, možete vidjeti. Nema, ostale zidovi. Vidite to koliko je, pola metra. Debljina zida, kvalitet, ali eto, vrijeme je učinilo svoje. Baš me iznenadi da ovoliko na malom prostoru, da ima ovoliko kuća. Baš su domaćini bili jedan uz drugog. Evo vidite, ovdje, kako su ovo kuće. Evo, ova imala više prostorija, ova dole bila ko ukopana, ova je ovdje bila izdignuta. I ovamo, evo, komšija ili rođaci, bliži. Prelijepo je. Baš, evo i šepučić, mali, sitanje.
je baš pravo korito. Prelijepo je. Eto, ovo je tužna romantika današnjih sela. Da vidimo ovamo, pa ćemo ovamo gore se još malo popiti. Da vidimo još gore. Evo vidite i ovamo ima kuća. Sve lijepo zagrađeno da se ne može hodat. I ima vode u ovome brdu. Nije da je suho ko bart. Stara jabukica. Evo ima ploda. Ovo je zdravo. Koji šta je? Ja ne smijem ni pojest zdravo, nije stomak naviku. Eto ljudi, ovo vam je tužna romantika sela u blizini Donjeg Vakufa. Prelijepo i tužno, ali eto, život ide dalje. Možda su domaćini na bolje mjesto. Tako da, mi nastavljamo ovaj dio, pa najprije vratit ćemo se drugi dio sela. Evo i ovdje kuća. Imali su baš lijepo voćnjaka. Pravi voćnjaci. Gledajte vi. Evo vidi se ovamo Donji Vakuf i gore prema Bugojnu. Ljudi, ovo je fantastično. Samo da ostavim biciklo i pokazat ću vam fantastičan vidikovac. Wow. Evo ovdje vam je Donji Vakuf. Koliko ja vidim sada. Kopčić. I skroz je ovamo gore Bugojn. Da, cijela dolina se vidi. Kako ste? I evo, ovdje su sve srušene kuće. Napušteno i nema života. Ali ljudi, ovo je nevjerojatno. Evo, za bicikla do ovdje da se provozate, uživat ćete. Fantastično. Vidite, ima sve su stari. Ove kuće što su napuštene, baš je staro selo. Ali zove se novo selo. Što je zanimljivo. Miješaju i staro selo i novo selo. Tako da, nevjerovatno. Evo ovamo isto ima put, pa vidit ćemo još do koje kuće popet se. Evo kako okolo izgleda. Ja sam iznenađen. Ovo nisam ovako očekivao. Eto, baš da vam iskreno kažem, ni blizu. Evo ovdje možete vidjeti kako stare kuće bilo prije. Vidite, slagani kamen. I to, evo ovdje je jedna prostorija veća koja nema više. Evo, vidite, kuća je dala, vrijeme je pregazilo. Da, ali sad u nastavku vidjeti, sad ćete moći vidjeti novije kuće. Ovo je staro selo koje je trenutno napušteno, nema života, ali evo ostali su voćnjaci. Evo vidite, ima mala jabučica. Da, evo ovdje ćemo još malo se popet da vidim i onda se vraćamo dole na ovu raskrsnicu što ste mogli ranije da vidite i nastavljamo dalje. Gledajte, ovaj pogled vam moram još snimiti. Evo. Evo ovamo je prema Pruscu. Da. Nevjerovatno. Gledajte. U blizini Donjeg Vakufa da se ovakvi vidikovci pokazuju stari dio sela. I ovamo gore nema kuća, imaju ovce, tako da moguće da ima cuka. Mi se vraćamo dole na raskrsnicu i idemo onim putem što se penjemo. Tako da vidite, ovo je ovdje malo bilo, ali je baš interesantno. Vidimo se u nastavku. Eto, ovaj dio napuštenih kuća smo obišli. Sada idemo dalje, drugi dio sela i nastavljamo u brda, u planine. I evo nas na ovoj raskrsnici gdje sam vas pitao šta bi vi odabrali. Oba puta ili ovaj dole što spušta ili ovaj što se penji. Eto, mi ćemo oba. Sad idemo na ovaj gore što se penji. Da, tako da vidimo šta nam gore pokazuje. Kako ćemo gore selo zateći. Evo nas pred drugim dijelom sela. Evo ovdje kuća ima, ali napuštena, zagrađena skroz. Možda domaćin tokom sezone dođe. Evo ovdje isto lijepa gražica. I da vidimo
kakav će se ovdje vidikovac pokazati. Wow. Evo ga, kuće u ovom drugom, višem dijelu. Ovaj prvi dio sela što ste mogli, on je dosta niži od ovih kuća, sad što ćete gledati. Isto je novo selo sa sve zove. Evo, ovamo se penjemo. Wow, što se ovdje pruža pogled. Ovo je fantastično. Ljudi, wow. Vidite ovam. Fantastično. Evo, ko voli vidikovce i poglede, evo, bliže udonje ovako mu ne može biti, a da uživa. Evo kako okolo izgleda. Odavde smo došli i sad idemo kroz dio sa kućama. Baš prelijepa kuća. Pametno. Kako je čovjek lijepo napravio. Bolje nek da propadne. Gledajte ovdje, dole, kanjona. Kanjon Semešnici. I ulazimo i u ovaj dio sela. Isto staro selo. Vidite ovamo gore. Kuće, štala. Ovdje se ljudi, vidite, većinom bavi stočarstvom i voćarstvo izgleda. I poljoprivrede nema nešto puno. Samo najviše voćaka ima baš puno. I stočarstvo. Ljudi, novo selo. Evo, ako ima života, možda je u ovim kućama ovdje da ima. Ako nema, onda definitivno je ovo napušteno selo. Joj, ljudi, možete li zamisliti dok su ovdje bile nene, dede, bake i kad dođete ovdje, evo. Ovako, ovo vam je pravo bosansko selo. Stare bosanske kuće, baš oni klasični. Ako ima možda jedan domaćin da drži svoje blago ovdje. Evo, vidite. Ljudi, ako vam se svidla ova avantura do napuštenog novog sela, ostavite lajkić, ostavite komentar. Da, želio bih baš čuti vaše mišljenje o ovim napuštenim selima. Da li ima neko u blizini vašeg grada da je napušteno. Evo, odavde smo došli. Evo, vidite kako okolo izgleda. I naravno, ako niste zapratili kanal, zapratite, ostavite lajkić. Iz popisa stanovništva 1981. u Novom selu je bilo 158 osoba, a 1991. godine 117 osoba. Dok je u 2013. godini taj broj opao na 18 osoba. Nema, baš je tuga. Na lijepom je mjesto, ali kažem vam, evo, izgleda do ovoga sela nema ni asfalta. Tako da to vam isto govori koliko asfalt znači. Vidio sam mjesta gdje ovako isto, jer ovo je ljudi relativno blizu grada. Da je asfaltirano 5 minuta, oko 3 km je ovo selo samo udaljeno. Gledajte kakav fantastičan pogled. Evo ovdje je to selo što ste mogli vidjeti malo prije. Dole su sve kuće srušene, stare, one od kamena slaganog, tako da ono baš dole nema kuća. Stara seoska česma, mogla se i blago pojiti na njoj i služila mještanima da imaju u selu. Evo ovaj ovdje dio ima kuća, ali evo izgleda nema života. Možda da jedan čovjek da je ostao i da čuva ovo selo tokom cijele godine. Ali pretpostavljam da domaćini dođu kad je sezona. Evo, baš lijepa kuća, velika. Brdovita Bosna i Hercegovina, fantastična zemlja. Znači imate izabrati sve moguće terene, od planina visokih do brda, do polja, nevjerovatno. Šta god poželite imate. Jer ima puno baš tragova od ovaca, od blaga. Evo vidite, mala kućica. I evo ovdje mali seoski izvorčić koji je presušio, nema više. Sad ili je prije nekad ili ove godine, jer je ove godine bila ogromna suša. Ovo novo selo je oko 750 nadmorske visine. Da, nije ni mala nadmorska visina, ali eto, blizu je grada, pa tako da je ono prihvatljivo
Vidite kako je napravljen usput. Ispod puta je napravila i ovdje je balkon i ovo je štalca. I unutra za sjeno. Ovdje se sjeno ubacuje. A sad ovdje je moguće da je ljudima, nekome ovo i vikendca je ostala djedovina. Vidite, ova je ogromna kuća, baš lijepa. Streha, one letvice i ono. Ovo su one stare kuće, nemaju ploči. Nego unutra onaj tanki plafon od zemlje, gline i letvica. Tišina, prava seoska tišina. U blizini ovog sela se nalazi Hrastićevo i Orahovljani. Ja mislim da su to napuštena sela, da nema u današnje 2024. godini, da nema života u tim selima. Ova jesen u selima je nevjerovatna, ljudi. Fantastična. I sad, kad vam pričam, ovo je selo bilo veliko, nije ni malo. Imalo je ono stanovnika, da su sve kuće. I ovo dole, što ste mogli ranije vidjeti, i ove sad kuće. Da je sve to naseljeno, da ima života. I evo dolazimo do zadnje kuće. Ovdje nema dalje. Ljudi, ako vam se svidla ova avantura do napuštenog novog sela, ostavite lajkić, ostavite komentar. I sad ovamo nastavljamo da vidimo put do Hrastićevo. Sad idemo kroz šumu, šumskim putevima, ulazimo i penjemo se dalje. Evo ljudi, dolazimo do još jednog napuštenog domaćinstva u novom selu. Da, vidite, nema života. Skroz je ova kuća dala svoje. Vidite, ovo ovdje ima mali objekat. Ovo je moguće da je štala bila. Da, vidite, slagani kamen. Vidite kako je stara bosanska kuća. Evo, nažalost, napuštena. Baš ovdje stočarstvo razvijeno. Svaka kuća ima baš dobre, lijepe štale. Taman prilagođene ovome selu. Idemo ovamo, kroz šumu. Wow, kakav fantastičan pogled. Wow, ovdje nagib 11% ljudi. Wow, ima ga, baš ima. Uzadio sam se odmah. Ljudi, kakav fantastičan pogled. Evo, ovo smo malo iznad novog sela. Eto, par stotina metara. I gledajte vi. Nevjerovatno. Gledajte, cijela dolina se vidi. Evo, Donji Vakuf, Bugojno. I gore, blizu, pred Gornji Vakuf. Eto, sve se vidi. Nevjerovatno. Ovamo daleko je Vranica. Skroz u daljini, najviša planina u srednjoj Bosni. Nevjerovatno. Wow. Nisam vidio odavno više voćnjaka da neko selo ima. Baš voćnjak do voćnjaka. Evo okolo kako izgleda. Nevjerovatno. Baš puno. Evo vamo je prema Pruscu taj dio. Da. Wow, ovo je baš wow. Nisam imao odavno ljepši pogled na Donji Vakuf i njegova sela i na njegovo ovo polje. Još ljudi, računajte da skoro 65-70% je Donjeg Vakufa brdovito. Znači to je ovo ovdje polje što vidite, eto. Ostalo je sve u brdima i planinama. Evo ovaj dio puta iznad sela je baš uspon i nezgodan. Ne može se voziti, ali zato probat ćemo popet ovako na guranje. Nastavljamo dalje kroz donjovakufske brda i planine da vidimo gdje će nas odvesti današnja avantura. Avantura. Ljudi, začas se čovjek zadiši, nema kondicije. Jesen uzma svoj danak. Izbijamo nekako čistinu. Ovo ne može da ne velja. Čim je čistina. A ja, wow, pravo, brdovito, predjeli. Sad možda ide ravnina, ali imamo dobre poglede. Što je najbitnije, vidite, ovamo. Ovo je fantastično.
Kako se popi na ovo polje iznad sela, ovdje svježe kad vjetar puni. Eto, sad se odmičemo od kuća i ulazimo pravu šumetinu i da vidimo šta će nas dočekati. Evo, ovdje je lijepo, čistina i tišina, ljudi. Ovo, tačno, duša se odmara, nije navikla na ovakvu tišinu i ovo. I onda nekako baš djeluje na čovjeka. Tragova ovdje od auta. Ovdje lovci dolaze 100%. Ovdje je blato. Gledajte. Fantastično. Ljudi, gdje sve ima kuća, to je. Evo u ovom blatu ima, vide se papci. Mora da je od srdača ili od svinje. Ja sam to prije znao. Razliku od sve te papkare. A Boga mi se poboravio. Ali ja mislim da je svinče. Ovdje blato. Ko bi rekao da će biti ovdje ovoliko blata. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Dobro, može se. Vidite ovam. Eto ljudi, bili smo u Novom Selu na 750 metara nadmorske visine. A sad se penjemo na 850, 900. Nećemo više ići. Ovaj plato prelijep. Ovo je fantazija. Samo ja ne znam kud trebam ići. Je li ovdje ili je tamo pravo. Ljudi, ovo je fantastično. Nevjerovatno. Wow, idu li ovdje motorima? Idu li ovdje biciklima? Nemam pojma, ljudi. Ja ovo istražujem prvi put. Sad se spuštamo i pošto se spuštamo bit će penjanja onda. A penjanje mi nešto nije drago. Wow. Wow. Ljudi. Prava šuma, prava ljepota. Ljudi, mi se moramo popeti ovamo gore. Mi se penjemo ovdje. Ovdje ima polje. I tu se penjemo. Da. Ima ovamo Orahovljani dođu na ovom dijelu. A ovamo je, jel sad Rastićevo ili Rastićevo? Na mapama piše Rastićevo. Mi tuda ćemo se vratiti ovamo. I izaćemo. Po planu bi trebalo izaći iznad Sad Kule, one kuće gore što imaju u Donjem Vakufu. Tako da probat ćemo ispoštovati taj plan, neki krug da napravimo. Hajde da vidimo šta nas dalje čeka. Ovdje ima divlji svinja. Ovo su sve uzrovale one divlji svinja. Eto ljudi, dokaz koliko smo daleko. Znači da su livadu uzrovale divlje svinje. To baš ima. Koja poljana, koja ljepota. Ovo je fantastično. Ovdje, kad gledate mapu, skroz drugačije imate predstavu da idete. Uopšte da nije ovako. Eto, rekli bi one gušće i ono. Nemešte maket. Ali ovako čisto i lijepo. I ne može se nezgodno se vratiti. Baš vuče vas da idete naprijed samo, da vozite. Šta drugo reći, ja sam ostao bez teksta. Kako je lijepo. Ima ovih puteva, koriste se. Dobro je, pa ovaj jedan ima, reklo bi se on je glavni za sviju. Evo dokaz da je došla jesen. Vidite lišća što crveni, žuti opada. Vidite ovo. Krave. Da mi je neko pričao da će ovdje srest. Vidite. Mu. Nevjerovatno. Ovdje nema nikog u blizini. Ove krave same ovdje budu.
A, vidite ovo. Što je ovdje napravilo. Ha. Evo ovdje kućica. Ko bi rekao, čuda da se desi, iznenađenje u sred šumi. Svašta ćete naići. I sad će nam doći uspon. Sad, ali bit će, neće biti baš blag nešto. Ovo je bilo, kažem vam ja, nagrada. Mora biti nagrada neka. I to baš dobro. Evo, super. Tura za biciklo sa ekipom. Imate brda, imate ravnici. Pogledi fantastični, stvarno ljudi, nevjerovatno. Donji Vakuf ko na dlanu. I vidite, sve do Bugojna se vidi. Vidite ovdje šaše, može se zeznuti, može se svašta uvući. I sad se spuštamo da bi se penjali. Tako je to. Evo, sad dolazimo u šumu i penjanje. U kuke su ovdje ove vrane ogromne. Ovdje puteva koliko hoćete. Ide uspon. Evo ovdje ćemo morat sići. Jer ovdje je velik uspon. Voda je napravila ogromne kanale. Baš ih ima. Bolje se protegnuti nožno. Ali evo idemo dokle možemo. To je do ovdje. Gledajte koliki je kanal. Ogroman. Ulazimo u šumu koja je malo gušća. I ružan je put ovdje. Evo ovdje zastava. Nešto označeno. Gledajte kako traktor zaglavi. Evo vidite ove gljive. Koje su ovo gljive ljudi? Šta mislite? Gledajte ovo. Ako neko zna, nek napiše koja je ovo gljiva. Imaju ovdje. A mi nastavljamo ovamo. Ovdje nam je penjanje, ali nije nešto dugačka ova šuma. 200-300 metara. Malo možda tuda. Sad ne znam kako sam danas ja baždarim. To je pitanje. Više nego bilo šta drugo. Evo izlazimo na čistinu. Sad ima li gore ovaca i toga? Te to je sad pitanje. Evo ovdje friško, govno, današnji. To su možda odane 2 krave. Ne znam šta bi vam rekao. Evo ga, izlazimo ponovo na neku čistinu. Hoćemo voziti, ja što ćemo. Nema ništa od hodanja. Bit će uspon. Da, evo ide sad veliki uspon. Ali je čistina sve. Gledajte. Ljepoti. Eto, počeo smo istraživati i Donji Vakuf, njegove ljepote. Do sad sve Donji Vakuf što je god bilo je pruge. Ko kad je bilo čvorište između Travnika, Jajca i Bugojna. Tako da sad načmamo Donji Vakuf, njegove prirodne ljepote. Mora i on imat. Tako da idemo ovdje gurat. Evo ljudi, odavde smo došli. Vidite kako izgleda. Fantastično. Wow. Evo šepurka. Ima svugdje, ne mogu obrat koliko ima šepurka. Gledajte ljepoti. Izlazimo na livade, čistine. Ovo je fantazija. Prava fantazija. Gledajte kako izgleda okolo. Koja tišina ljudi. Nevjerovatno. Tako sam blizu Donjeg Vakufa, a tako dovoljno sam daleko da tišina prevladava. Eto. Hodam ovdje jer je baš, mislim ima brda malo, može se izvoziti, ali je prelijepo. Čistina, širokost, pogled ima
Vidite vi. Koja fantazija. Pravi pogled. Ali uživam. Jednostavno uživam. Evo ovdje domaćin ugradio svoje. Evo i bajta bila. Samo što je srušena. Ovdje Orlova. Prava kućica bila. Samo što je propala. Nema od nje ništa. Ovo je još davno propalo. Vidite. Baš velika bila. Ovdje ispod drveta. Na dobrom mjestu. Gledajte ljudi. Poljani. Nevjerovatno. Nevjerovatno. Sad nas još čeka bolji pogled. Ljudi, ja sam zadovoljan. Vidite. Gledajte ljudi. Ovo je fantastično. Nevjerovatno. Kakav pogled. Baš nevjerovatno. Ljudi, opet pogled na dolinu Donji Vakuf Bugojna. Baš nevjerovatno. Koja ljepota. Gledajte ovo. Pozadna za Windows XP. Evo, odavde su uzeli tu sliku. Pojavio se jedan kangal, one cuke. Jer ovdje livade ima i ovčara. Ja sam bacio petardu. Ufatio je kiban, bježi cestom. Sad, odali pobraću ili nešto treće, ne znam. Uhvatio je bježat. Gledajte, evo ovdje ima kuća. Ova stara od cigli i napuštena. Evo ovdje izlazimo na put. I sad ćemo ovdje desno. Sad smo u selu Rastićevo. Ljudi, nažalost napušteno selo isto. Kakav fantastičan pogled. Ljudi, ovo je nevjerovatno. Gledajte vi ove ljepote. Malo nam je oblačno, ali nema veze. Jer ovo je baš prelijepo. Gledajte vi. I sad nastavljamo ovamo. Hajmo malo ovamo gore zirnut i onda ćemo, kako se zove, spustit se kroz selo Rastićevo. Evo, vidite ovo. Evo, Rastićevo ili Rastićevo. Evo, kako se izgleda. Nažalost, i ovdje nema više života, tako da on dođe blago na pojilište i eto. I sad se polako spuštamo da vidimo drugu zanimljivost i šta nas dalje čeka. Evo, vraćamo se ponovo na put. Evo, odavde smo izbili i sad spuštamo se cestom da vidimo šta nas čeka, koje ljepote i blaga. I sad ja neću skroz, trebam jednim dijelom skrenut, to moram pratiti da ne promašim. Evo nas opet klasični put šumski, samo evo sad i ta nagrada što sam vam rekao ide spust. Zaraslo je ovaj poprilično dio. Nema kuća, ima, ali su sve napuštene. Evo, dolazimo do prvih kuća sela Rastićevo. Evo, sve su ovake. Sve ovako ovo. Cijeli ovaj dio nema života.
opet ono romantična tuga. Evo vidite, baš pravi voćnjak je ova kuća imala. I sve ovako, okolo ljepota, mir, tišina, livade. Za stočarstvo se ubilo, znači ovdje je baš stočarstvo intenzivno. Na ovim selima, novo selo, Rastićevo. I sad ćemo nastaviti da vidimo još ovih drugih kuća. Evo ovdje još, vidite, srušenih kuća. Sve su ovake, nema ništa da je napravljeno. Stari kamen i do temelja srušene kuće. Ovdje se mještani ne misle vraćati. Ne znam šta bi im rekao, ovo je ipak daleko, nema infrastrukture, nema ništa. Baš samo se stočarstvom baviti, ali to u današnje vrijeme ljudi izbjegavaju. Nema od tog ništa. Sad idemo ovdje, spuštamo se dalje kroz dio sela. Evo ide i auto ovdje. Će li ono ovamo gore skrenuti? On će ovamo gore. Oba. Vidite, može se i golf duja. Što bi rekli stari ljudi, koza. Wow. Ovdje čistine. Kad ima ovčara i onda je nezgodno dalje se tamo zavlačiti, znaš. Jer sad svi ovčari imaju one velike cuke, kangale. Mora neko da je uvezao u Bosnu i Hercegovinu, pa i sve jednom stočaru prodao. Isto da je išao, tražio stočara i doslovno im prodavao. Iz popisa stanovništva selo Rastićevo 1971. godine je imalo 270 osoba, a 1991. 273 osobe. Dok je 2013. godine taj broj opao na 51 osobu. Ovdje puno ovog bodljikavog nekakvog grmlja je. Šta je ovo? Ovako, ne smiješ maket na ove livade. To je puno bodlji. Evo, sad ovdje je klasičan spust. Ljudi zadržavaju put, znači ovaj put se koristi. Jer svako malo su kanal napravili za odvodnju da ga ne ispire voda. Evo ovdje još napuštenih kuća. Nema koje su zarasle. Ni gazda ne posjećuje. Nezgodno joj je i prići. Jer nema. Evo, isto je Rastićevo. Ali evo, ova je baš uništena. I dobra kuća bila, vidite, blok, sprat gore, sve imala. Ali eto, nema više života. Sad nastavljamo ovamo pravo. I evo je prava seoska krivina. Voćnjaka, ovaj dio voćarstvo, znači da ovo sve se održava, da se ovi voćnjaci koriste. Voće bi moglo bez problema bugojno da snadbijeva. Eto. Gledajte ovamo. Polja. Ljudi ovdje krave same pasu, same sve rade. Ne treba im niko. Po mapi bi ovdje trebalo biti da je put, evo. Ovdje. Ali ne može. Evo ovdje bi trebalo biti skretanje po aplikaciji da može i da se izađe iznad gore. Iznad sad kuli. Ali ne može. Neko baš lijepo zagradio. Potrudio, čim se potrudio, onda beli ne da se prolazi ovuda. To je to što se tiče puta i akcije. Ne može. Puštanje ovim putem. Ovdje je svak zagradio svoje. Pa ti radi šta hoćeš. U moje nećeš i čao. A ja, ovdje svak svoju među zna. I ograda je stavljena.
Eto, ja sam mislio ovamo da se može, ali ne može, ograđeno je puno. Da vidimo ovamo pogled. Wow. Ovo je lijepo. Vidite, ovo je baš lijepo. Wow. Ali da je ovdje zagrađivano. Nisam više vidio ograda. Znači doslovno sve ograđeno. Opa, ovdje je baš spust. Pravi. Sekunda da mi kamen točak izbije i da se iskipam. Taman kad sam najgore prošao. Ovdje je golf, domaća životinja. Golf je glavni, nijedno drugo auto nisam vidio. Znači Golf dvojka, u donjem je Vakufu glavno auto. Ne može ga ništa zamijeniti. Crveni, plavi, sivi, kako god hoćete. Ali je Golf dvojka. Što kažu stari ljudi, koza je neuništiva. O, ljudi, današnje fantastične avanture. Prošli smo kroz napušteno selo, novo selo. Prošli smo kroz drugo napušteno selo. Je li Hrastićevo ili Rastićevo? Kako vi kažete? Napišite mi u komentare. Vidikovci. Ljepše Vidikovce na Donji Vakuf teško da ćete naći. Pogledi su fantastični. Baš prelijepi. Nije moglo onim drugim putem. Trebali smo izbiti iznad Sahat kule. Eto, mogli smo lutat preko livada, ali nije to. Ja kad snimam, gledam kako bi ja vozio, neću da gledam turu biciklom, da ima snimljeno, kud bi ja išao. Ko će, neće se niko tamo probijati. Pošto nema pravog puta. Wow, vidite ovo, šta ovo dolazimo. Kakvo pojilište. Joj, ovo je fantastično, kako su smislili ljudi. Evo da ovdje smo došli. Spuštamo se i vidite na šta nailazimo. Evo ovdje banja pravo. Gledajte, drveno korito i sve se slijeva uvijek kade dvi. Eto, baš su ljudi domišljati. Evo vidite. Ima i ovamo. Baš da se može blago napiti. Da ima za svakoga ponešto. Eto. I sad nakon ove fantastične banje idemo ovamo dole sa spuštanjem. Spuštamo. Sad skinuti ovdje ući u kadu, malo se izbanjati i nastavljamo onda. A vi ostavite komentar šta mislite o ovome izumu. Da li se i vama sviđa? I počinje u krivine. Evo, sad se spuštamo prema gradu Donjem Vakufu. Znači, to je to. Evo, sve ovakav put. Ovdje je dobar jer se koristi, ljudi pravi ove kanale sa strane da voda ne nosi. I evo, izbit ćemo malo iznad prema Travniku, prema Oborcima u Donjem Vakufu. I onda idemo za Vakuf, odakle smo i počeli. Eto, fantastičan krug, fantastični Vidikovci, pogledi, ljepote Donjeg Vakufa. Eto, zagrebali smo Donji Vakuf i naravno da ćemo nastaviti. Ako neko ima ideju šta bi se moglo posjetiti još u Donjem Vakufu, možda neke ljepote koje ja nisam otkrio, a vi znate, pa napišite mi u komentare, ljudi. Evo ga pogled, magistralna cesta M5. Ova ide Donji Vakuf Travnik. Donji Vakuf Komar Travnik, da znate. Evo ga ovdje još ljepši pogled. Gledajte, na Donji Vakuf. Pa i sa ove strane imamo pogled na Donji Vakuf. Ovo je fantastično. Danas Vidikovaca. Koliko hoćete, baš osvježenje.
pravo. Iznenađen sam, nisam se nadao da će ovo ovako biti. Da je ovako lijepo i zanimljivo i da ima svega. Odavde smo gore došli, eto. Sve smo bliže i bliže kućama. Nastavljamo dalje. Samo se morate paziti, ovdje ima ovčara, morate se cuka paziti i ostalo nemate brige, ne možete se izgubiti. Pački idete na vlastitu odgovornost. Eto. Meni su se pojavile cuke, daleko su bile, nisu blizu. I to na onoj livadi u ranije video što ste mogli vidjeti. Eto, ogroman je. Evo ovdje oni ispuštaju ovce i vode i gore kad dođe zima i sve to. Eto ljudi, dolazimo do asfalta i betona. A ovo je čovjek sebi asfaltirao malo. Au ljudi, jesam imao sreće. Ko išta? Eto, ja vama pričam o cukama. Cuke me napiće. I to dva, ogromna. Izašli smo na magistralu. Eto, spuštamo se prema Vakufu magistralu. Ovdje je malo zeznuto. Ali evo, šta da radimo? Nismo, ja mislim, daleko od grada. Evo vidite. Sad ne znam kako se ovo mjesto zove. Evo piše radarska kontrola. Boga mi svi usporavaju. Nema zezancije. Eto ljudi, ostavite mi komentar. Baš bih želio čuti vaše mišljenje. Šta velite na avanturu, na poglede, kako su pejzaže, na sve. Jeste vidjeli ova napuštena sela? I tu, baš u blizini Vakufa da su. Jel vama to, ima li ovako u vašem gradu blizu da je napušteno? Kako sam sletio, u sekundi sam ja 500 na sat nabrao 2 cuka i imao bi veliki problem da su me uhvatili ranije. Eto, ne da se, negdje smo mi ovamo gore trebali iznad ovih kuća gdje su relej tim putem, ali eto mogli ste vidjeti ranije u videu da je to sve zagrađeno. Ovamo smo snimili, hajmo mi, ja svakako moram kući, hajmo mi ovamo gore i kroz Vakuf i lagano kući. Evo, idemo ovdje. Ovdje ima brda. Idemo lagano. Evo da prođemo i ovim dijelom Vakufa. Ja ovaj dio znam, tako da znam šta očekivati, kud vas provesti. Nećemo lutati. Sad ćemo ovdje desno, nećemo uzbrdo. Ovdje skrećemo desno. Evo ovo je škola u Donjem Vakufu. Eto i ovdje da vidite, ima kuća, izgrađen Donji Vakuf, nije samo grad.
Ima okolo ovih kuća baš dosta. Evo ovdje ćemo se spustiti dole na glavnu i mi idemo lagano kući. Ljudi, ako niste zapratili kanal, zapratite, ostavite komentar, baš bih želio čuti vaše mišljenje o cijeloj ovoj avanturi, kako vam sve ovo izgleda, čini se. Ostavite lajkić, tako. Hvala vam od srca na velikoj podršci.